Sinya kurekhoda ka usho ukuzingela isitori sabo wenze njani? Ngathola impunzi lele. Mangitholile impunzi ngase ngilanda umkhonto ekhaya. Awu mangibuya nomkhonto ngitholile la ungafika ngofaka. Awu uyazaza lokhu sana yathi shona emfuleni zaqhamuka sezimbili. Waphuma umkhonto, waphuma ngena kuthi yawa. Yathi uthundubala isishona yawu yawa. Kanti siwa nje siwa lapha kwezinyanya wangena ezinyanyeni avela ngamameze ekhaya bangihlangabeza baze ekhaya bangihlangabeza ngelinye ilanga ngiyabona hawu nakho ukuyintenesha kuleyo hayi ngikhona ngafika ngayifaka la inhlamvu yazophuma la hawu kanti kulelo kunye ngezansi kwathi gxuma lokhu kwakwela phezu kwale ayishale neyafa yangene mama elokhuzeni inhlamvu ngene ezibeni yaphuma isiphuma nombokwana hawu emadoda ngafika lapha ngangawa kanti ngiwa nje sengwela phezu kwempangela emadoda waphuma isigqoko samboza ithendele isibhamisa ncinci inyoka yazazo ushola enkawini umala yathi yangatsha insimba yapha yangatsha insimba shawucaka idwapha ngathi bonke abangihlangabeze ekhaya kophuma amahlayi zonke hawu cha ndaba hayi siyabonga yethu uthenza nobhoko mali nembogo zakho ubhoko lulunye esi-25 rand ubhoko ese-25 rand noshona abawu-9 abanozuku abaneshumi nompondo abawu-9 abaneshumi nompondo abawu-8 muthi muni lo bela umqaluthi hayi siyabonga ndaba zobona endabeni ntamba mandaba zobona indaba